U včerajšej akcii účastovali nasампред členy teatru i Doma kultúry. Kostýmy zo z garderoby vynešení do sály, že by še takú svilu vtírali, potom šlídzi prepatranie, porajenie garderoby i vracanie kostýmov nazad. Také akciji do korony boli otprilike každý druhý rok sme zaprovadzovali i to sme patreli podčas volonterského kampu. Še bol da jeden deň dižďovný, so zvítrom i také, da še im već kada po poljni časte sme napravili akciju Jagodinješka posle ne znam kelju rokoh, že da vinješeme od hore, da še hore da kus napravi cuk, pozdiva paučina, prah i šitsko toto. Čiže to tých šitských stvari vraca hore do garderoby? Nie. Dok popreberame, veľo pojde za odpad, lebo topenje, už vidíme, jak še budze, zato že je veľo, co už veci nemož hasnovac. To stoje rokami, decenijami i ja bi ľudzok ne obliekac do takoho. Nemož to ani porajbac, ani na chemijski odnjez, ani nič, takže veľo otac budze u čarných mechoch. Po roboty zo z garderobu direktor Ruského národného teatru Slavko Oros vychasnoval náhodu, že by so s ansamblom teatru na neformálnej schádzky bešedoval i o plánoch za najchodzácu sezónu.